Snima ljudi. Evo. Da veramo. Asane. Mogu držim, već pala. Ne, ja kad sam došao ovdje. Ja sam imao rekao ja ne. Oskar je ovdje ti, Ovo je bolo mogu glavo, rekli sam sad. sad ja, evo. Dva vuka. Da vidim šta ovo je moj Zemo od oboja. Joj, Žiko mu čakije, evo. Ja, gledaj. Žeko je. Suzuka se sjeća. I also have an Arabic song on here. Yeah? Yeah. I think the name is... Evo, Boga mi, auto od moga prijatelja Muhameda sad došao sa pranja. Jesu kad crnci na grupu, But the hate in our country between Christian and Muslim is so big now. I don't hate Christians. We don't hate nobody. Like, okay, we're here, living in America. You know, these old guys, everything good, but man, we have... A lot of conflict. They don't like Muslim man. Hey, if I like everybody. But if we have a chance again, the trouble with you. We never... The Muslim people never... Joj, gledaj ga šta ga Muhamed pripremio. I'm read about Bosnia a lot. Direktno iz Walmarta, direktno, friško. 2009. je bio datum sam. Friško. Bio je 9. datum. Jo, friško. To samo u Americi ima. It's a first 2009, the meat. Vukovi došli malo u dolinu. Pucali, sjedimo, proštiljamo, pobjegli od žena. Have you heard about this, I think he's a Muslim scholar, Hassan al-Basri? Maybe, no? I am. Se dešava ovdje? Kiša opasna, defekt, a? Šta ima kolega? Ništa kolega, vidimo, elhamdulillah, spremamo se. Ja? I hoće li šta past, hoće šta biti? Ako Bog da. Ko će biti strelac? Šta misliš? Strelac? Ja mislim ovaj naš brat iz Irana, da će on Neko mi presuditi. presuditi. Ako ne presudi niko, ništa mu važno je druženje. Ma čija ovo siva puška ovako lijepa? Doktora Beganovića. To je poklon. Yes. Rahmetli. Oh, Alezet Begović mi poslao iz Sarajeva. Direktno. Jo. Haris Lađić Ima bio. li, je li potpisao ili je na papiru samo? Jes. Čestitam, svaka čast, puška je beton. Da. Merhaba ljudino. Jel, opet snimak? Opet. Nemoj Nemoj nam dovuće narod, vidi. Što? Pitbulla kad vidi nešto ovo. Ma nismo pripremljeni, Jaran. Nemoj. Imaš još šta da rekniš, da poručiš mladim lovcima. Težak posao, Jarane, kogod dođe ovdje, evo, ovo mora raditi. Težak kroz posao. Loviš li krmke? Ba krmke, oj, joj. Ko voli krmka? Živog i mrtvog. Daj, sad ću ja da ono vegano. Ko Tarzan je, bo. Ja, ovdje je redi niha nervino. Šta je ovo, narode, dragi? Šta je ovo? Šta je ovo? Daj pušku! Šta ovo zavija? Nihade, daj mi traljet, Jaran. Dajde kad se sašmen. Sobotnjak. Gdje ste Vukovi? Kafenište ste, a? Jeste, da. Kafenište. Državo. Gdje mi taliješ? Joj. Šta ima ljudi?
Šta je bilo, ima li šta? Ništa, Ništa, a? danas ništa, ali bit će na ovi krmke, na DJ krmka kad bude ovdje u Atlantiji. Jo, Na njega ćemo. ja mislim da bi se više pripao njega nego ovog pravog. Mujo, Nije važno da li je bilo šta, ali važno je ovo, uz vatru. Pitajte ovog Vučine do tebe šta je bilo sa njim. Ništa, Nermina ću našamarat ko budal. Čuj. Još nema jednog, o, teško se Nermina. još nema jednog Mjesec Vučina. dana ga gonim da mrda čeko ništa. Sve mu iza leđa ne pase. Ili ga šlajpa, ili... Samo se čuje tamo. Nerminovi bakovi su ovuda. Vidim, vukovi su na okupu, a? Ja. Na highwayu. Da li ima Vučić? Imaš li šta da kažeš? Kakav intervju, nešto? Christmas party. Imam da kažem, onaj ko uđe ovdje, sretan je, ako ne more ući, nesretan je. Ne izlazi. Ovaj dečko, šta ima? Šta boli? Ništa. Ti, Vule. On je gladan. Gleda. Amir, say something, nothing. Good state, man. Good steak. Oh. Imaš ti, Vučino, šta da kažeš? Ima. Reci. Ovdje ko uđe teško izgleda. Ovaj, Ko da uđe. ljuti krajišnik. Šta da kažem? Ljepota. Božja ljepota, je li tako? Da se dalje ne priča. Ovaj. Ništa. Ule. Bože zdravlja i lijepe sloge. Sve će biti dobro. Čekaj. Živli. Ferim. Ja sam majstori, daj mi tranije. Oh.